чыныгы имандуулар намазды оңдошот, намазды тургузушат, жана биз берген ырыскыдан сарпташат дейт. Biz bergen deyt Allah Taala. Barыбыз dünyaya kelgende bir somdu alıp kelgen emesmiz. Bir material alıp kelgen emesmiz. Bir nan karmap bu dünyaya kelgen emesmiz. Bu dünyaya ila öyle kelgenmiz. Uşunçalık ele var. İla öyle ak surptun üstünde geldik. Ak surptun kepindin üstünde ketebиz. Bu dünyadan eş nerse alıp ketpeysin dağı, eş nerse alıp kelgen emessin. Bardığı Allah'nıkı. Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Allah'a gana taandык. Жер, асман, экөөнүн ортосундагы бардык мүлк Алланыкы. Просто саңа отурумдук пайдаланганга берип атат. Сен ушуну туура адал жол менен пайдаланасыңбы, же арам жол менен пайдаланасыңбы? Саңа сыноо берип атат. Ушу дүнүйөгө мас болуп, дүнүйөнүн кул болуп, Алланы унутуп каласыңбы, же Алла Таалага кул болуп, дүнүйөнү өзүнүн чегинде иштетесиңби деген чоң сыноо бар туугандар.